Tim tas ngan record biang ko ke video ba last lama ngam jo record video la ne ngam jushna video show. Tim tas ngi kade ngi ke banga khamlat por tengah shukwa ban snano ka we ka educational video. Ka ba kum ngi ke retail bonsin ngi shatrap kum hakini kisngi. Namar mentakas ngi ngam expect ya ke market bahkan Hiarbon lane bakan kiubon sa jrong. Kadaw kalong ba PUE ba ka market akini kisngi ki baladap. Akini kitayo baladap kala kiyo ba sa jrong. Tiga market kadan kam ban Shanghai lane ban consolidate. Namar ba kama ban syukiyo continuously manla kapor. Ti menta kasngi lada pipet ke market margin sedang menne na kini ki area PE kahap di kitu ki red candle artly lightly di bon na ki retail hang ni kim dan ya kata ka patient ki jam word namar bagi i bahap red candle ki mudur ki perkhat ba yo kahap word ki short no e ka market tikini ke jenglong jong ke retail ngaru ngala Jumat bonse ni gini ni kum shot ni kum be momentum ni tieng labdo te marsen jam mangi marsen shot mangi nakini ki area ke market kesakut haju kam kiu kam hiar sakut haju te hakabakum ni andangi ngilayayam andre ngim yo nong ti sisien habangi ngim yo nong kemud kakta kle kakta kejengmut kejeng perkat namar syajrong ru umlet syapo ru umlet shano ru umlet lamwer ndakalong kumni ten dala lamwer kumni pat ha kabakat do ni sasu exit kelumar ladangi i kahap syapo ni sasu jom ni shot biang ladangi i kakiu syajrong ni sasu jom ban ya goyeng lo te bunsin kedai hang ni ki area kebangi ngido bah kakta bahai karukam perkat kejongi ya ke decision making te bunsin haba pipet ya kamarkan pimdei ban fokus lane ban generate information based on the candle namar ngamtep hapi pi lap ne phem lap ya kata pila Jumat ne mi kita handrai hangang asnu tho ba candle hiu they is just a color either red or green kam da song than na kata long ni ha ban pet lang bat kiwi ki factor jong ka market te menta ke e ke bangang asnu tho la ne ke e ke bangang yo i hang ni hapo ka market ngai i ba ngai kila bon ba ki retail ki bashot akan ke level tik ek ba ngingil ne kalong ba ginnem le bot ya kita ki babon balang lani ya kita ki 90% namar stock market ki babon balang ki do andre tang khandiat ngut ki yo tingin up hang ne ai lat ba ki we ken rong sai kan ye madap satum pair sibit lada PUE ba ka market kamla ban break yo ni syapo kemul lat tikna market kan han be sejrong tela da han market sejrong ni sare di ban goyeng lo tela di ba ka break syapo ka market in case subu ka break kumno syapo tikemut ngin nempat han ngin nempat goyeng lo ngin up shwa let it be the market I market kan fall mnele nda kala pois kini syapo ki area syapo ki jongi ngin sa ya let goyeng long naka support compare te henry nang te na ke area hi ban shot immediately namlong lane ban goyeng long immediately ru mlong namarkan consolidate shwa te island mano bala shwa ngin pet ato la ki retail ne la ki professional ne la ki smart money namar hapo market bunsin hi margin sedang ki barung kidiki amateur trader ki bomdan ke patient ki bakir ki long panik ki jom dang step
ngi de ban long jai shwa ailat kin rung ki we nang ngila sngu tho ki we ki rung shajarong la ni shapo te kemat ngan saple let it be la dang yo tri sa steng sngi la ni jan mi la ne la yo ka no bejeru compare mlele ka long hi tambalong sisien na ba pi yo min step la da market kamwan na ke area jong pi min step kamwan kumba pi plan naile ai simple as that tetah ngin saya pej ke market atau kan le ayu namar ke jingkwa ke jongi ke market ngi kwa bakan long sideways shwa ni namar ngi sngu tho ba kiritil kilarung nakadaw ba ki i kitu ki red candle dan dalarung maki ke market kan move shajarong le ne shapo namar ba kiritil kim la ban push ke market the market demand ba ke supply kam shong haki te henry lada kiri tiel kemla ban push sapo lane kata ke market kam dan ke volume kim dan ke smart money ki ban move ya ke market sapo te kemut kan sakut be hang ni tingi ngin su up ba lano ba in one iwe green candle sajarong ba he tang sio green candle ngin pan sajarong ngin sahan mars nyo green candle ngin han sajarong and then we will book profit immediately namar ngam expect big move for market mentas ngi te henry la da ngim yo utaw green candle sejrong ngim le ai nginem shim ya ka trade la da one red candle te kemut ngi la du trade ngi la shong khop kemut ngin up back hadu da ka fall market da kala poy ke area ke jong ni insa goyeng long tang katai pet menengang ong ya ke market bana kini ki area kila rung ki retail ti ki rung sisa ki retail hang to bon balang ti jayu pi ke su convince kum to ke su atang ki false break down lani ki false break out kum mangyong utu red candle paro ka de fall for that ki retail jayu ki short re market ke reverse Andre mangi pat meneng yang ngin lem no la dang ngilayo ki green candle nang ni insa going long denam te ka long ka happen la ne kum baju jaman ka por kum ta tang ba nga ngado ya kani ka train nga klem yo ka daw ka jingdo jongai kani ka trade ka long ba ka network ka thot te pet kini ko order book jonga mane shipo arpsan nga try ban buy ka call option jong ka nifty te henry nga claim yo ban buy ka reject ka de na ka network problem te nga miss ya ka tu ka trend nga claim yo baka thot ka internet te baka dan kani ka load shedding te nga claim le ye nga i itu nga claim jom nga i simple bet ngam dan trade mantaro mat ngam jom shu hero namar ngala miss nama ka market la sai kan nang wan te ha nyela mes kani ka trade tingin nam le jom klumar ngatep ba mantai ki retail nang ni ki i bakla ki market kila le jom le going long te ka tu kan nambang atarai te sisia namba pilado mlele ka market la shala min chisngi kadang dan amdei ba kam dan sho anrei la dangi jom klumar gi trade la dangi do ya ka pisa kemot agui kisngi la dikiwan ki trade ki bobiang phim dan pisa sho ban trade te kabah pa pi safe shwai ka capital protect ka capital tangi ki trade ki bapila smutho lani ki trade ki bapila itho ba ka probability ka kambun saka liang jong pi tela da pi shem kalong te imentas ngi ngam trade shura pai la da pi pet ka case jong ka bank nifty menen pi inem ne red candle bahia ba bona bale jom bale short nang ne menen pe jayu hadin shahan thlam sejarang ka case jong ka nifty ru kalong thek kum balong ka bank nifty menen ka sngi ar penyo tering kani bunsin kani ke trap kani normal market ngemla bale ye mentah po market uwe di bando uwe di banyo tikmun larado mapi kemut ngangan yo larado manga kemut pipin yo tikmun kadan ka fight between me and you tikmun kadai hang ta ke nyi haban salak ke nganga nganga sngutho
ya ka jingmut jeng perkat jong pi ngas nguto ka ik reaction ke jong pi ngas nguto ik ba pi pin le ngas nguto kumno pin le la da jai pi kumto kumno pin react te henrei pi pan pim tep yanga kumno ngan react kumno ngan le te ka dei hang ta kan ke dei kini ka psychology apo market hi ka psychology ka plays very important role kemen lada pi biang makana ka setup kan no henre lada ka psychology ki jong pi kam biang te kum dan jing mot kum ngi lei ha market ngi play as an option buyer kemun ngide banlong kita ki highly skilled people kemun ngi haban bet bahaya ka psychology nang taya ka risk management nang taya ka position sizing kadai katahi te kini barokhan kemdai baki e ro kata-kata kisok lada mapi manga ngidan hi kaman kisok bangin penbat kita kisok bangin le henrei ka sulong no ka simpor kum ngaro ngale hi suki ka bami nga kapor it cost me a lot of time ya ka pisaro it cost a lot of money na mar nga do shido te dei na kata kadawin tilada pilong ki bay siya ban dan nong yarap ban guide ya pi te kemun long pila kin ban kam shortcut na kapor kendiat nrei banong bakandan kata ka shortcut ways lani kita ki strategy ni banong make easy money kum katakan namdan hapo trading kalong kum student ulit school kinuhikai kinamla ban lay ya ha kapor exam ban chupan pass juboriu Kesyong tu kena lah dah uplia bah tu lapas lah dah uplia bah tu la fail that's it Ndre lah dah utau kena uko ngo ikini kai uliak kembaki om kita nuhi kai pencitam bandala de uplia kat bah te lah dah upas te kata kari kejiman pro yo uhi kan te tang kita ngatarai te bye